Om Swastiastu. Titiang Niputu Sri Eka Regina Pratiwi, titiang saking kelas 7A. Timpal-timpal aja mau kejar. Kenten taler Bapak Ibu Guru, demen dengan tuturan satu. Demen. Anggih yening demen. Titiang mangken jagi, titiang jagi metuturan satu. Sane memurde men sugih teken men tiwas. Men sugih anak sugih pesan nanging domitur iriati jail teken anak lacur. Men tiwas buka adane tiwas pesan nanging melah sawah dusing time jail teken timpal. Men tiwas keginane ngalih sang ke alase lakar adep buka paku nuju dina anu. Men tiwas kumah men sugihe ngidih api teken sang lakar anggun nengakan. Tekat ditu men tiwas tuneno ngalihin kutu teken men sugih. Ditu men sugih ngomong, tiwas alihin cicang kutu yen betelah kutun icange nyanan upahina jebas. Laut men tiwas ngalihin kutu men sugih. Kucik suba tengahi marasut sawireh suba sut upahina iya bas acong-cong. Kendal pesan kenah men tiwas. Jani iraga paling akan pengadaan aja pianak itu kenang men tiwas. Men tiwas ninggal mulai lantas nyakan. Di jumah nih men sugih duwin mesiksikan. Man kutu aukut encau iya kumah men tiwas. Laut ngomong, tiwas ani cangman kutu aukut jani uli yang pasti cangi itu. Masaut men tiwas ye pasti itunya sudah japan tiang. Masaut men sige enah anta subah bemai anggon pesilih. Lantas nasine ane makire lebangan to juang konyang ke pancen ni aban mule ban men sugi nyanan buwen tako men sugi. Tiwas itu ni nyai ngidih api teken sang icangi. Jani api teken sang icangi ento mapana. Lantas api teken sange pesel gede ento juang ban men sugih. Men tiwas sebut pesan kenahne ban solahne men sugih buka kitu. Buin men tiwas tundeno nebok padi ban men sugih. Lakar upaina bas duang cerongcok. Anya iya nebok padi kanti prak. Suwod gitu upahina iya bas duang cerongcong. Encol mule lantas nyakan. Di jumah nih men sugih buwen nyeksek bas. Man latah dadua encol iya kumah men tiwas. Laut ngomong, tiwas ane basi anu misi latah dadua jani uli yang basi canggih itu nih yen subah majakan ento subah abeman. Men sugih bengong mapangenan balacurne buka keto.
Sada dina anu mentiwas luas ke alas. Rasa krosok ngalih sang teken paku. Saget tekesang kidang. Diwas. Apa ke alih cucu? Masaut mentiwas. Dia ngalih sang teken paku. Tiwas. Lamun nyak nyai nyelok jet nirane. Didu ada pebangire teken nyai. Lantas seluke jet kidang. Ada kadang 5 nebak wisi emas teken selaku. Suwod ketong sang kidang hilang. Mentiwas kenal pesan kenane lantas mulai. Mentiwas jani sugih nada. Ia luas kepande ngai gelang bungkung teken kalung. Pianakne mekejang nganggo bunga. Saget ia pesuma belanja tepukina mentiwas teken mensugih. Delak delik ia nguasin pianak mentiwas. Nyanane mentiwas melali kumah mensugih. Laut matakon tuas hija nyaiman masalah keliu masaut kene mo ibi tidak luas ke akase ngalih sang teken paku saget tekesang kidang dan tiang ngeluk jekbe lantas seluk tiang marah sedang tiang limane diduman emas teken salah keliu marah ningah keto ngencolang mensugih mulai buen manene mentiwas ngemanune luas ke alas menyaru-nyaru buka anak tiwas kerasa krosok ngalih sang teken paku saget tekesang kidang onyen ento krosok masaut mensugih tiang mentiwas uling puan tiang tua renyakan kendal pesan kenane mensugih masaut sang kidang tiwas mai seluk jet nirane lantas seluk ke jet kidange laut hijau jet kidange mentiwas ablu abane ke dui-dui. Aduh tolong tiang kapuk tekat di pangkunge mare mensugih lebang awakne telah babak belur terpingsan. Mare ingat ia megang mulih tekat jumah ia gelem mekelo-kelo laut ngemasin mati keto suba upa anake demit kiriati terjaya teken anak lacu iraga patutne melaksana sane melah tur sane becik aingge wantah asa punika tuturan satuan titiang ring rahina makin don jarak kalimoko satwa bawa dua om santi 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 om. Baiklah penampilan dari kelas 7A, tepuk tangan sekali lagi untuk peserta. Udah. Untuk peserta yang terakhir nomor urut 8 dari kelas 8C. Untuk perwakilan silakan beri ketahui. Perwakilan kelas 8C kami persilakan.
Bowi, jetnya ibu kelihatan terus dari tak. Semang. Aduh, nih